ya din mono irin ya kufusine a tabbat hadisa irko diya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam agane irse bonkul kan seda kan koy fo kursi ne kiga ganan di cimkal irko inga hinnano asinda wacce ya din mono boraye ga seda ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam irko banyano ya din mono irko diyawno ya din mono irko diya ne sallallahu alaihi wa sallam boraye ga seda kan annabi Isa amantikal irkoy banyano yadi mono irkoy diyawno matano annabi Isa ta kayo teda irkoy diyane sallallahu alaihi wasallam halaka son borama yega sai kan annabi Isa ta kayo ateno da sanni zodin kan irkoy subhanahu wa ta'ala na malaika jibril donton amma kaga funsu annabi Isa a wani yango kwayo kamba ko te fara irin ya fusina islamai irkoy dirkoy subhanahu wa ta'ala yadda dirkoy subhanahu wa ta'ala sanno kirkoy ne amate hayati irin ya kufo suna islamai ya dinga wani iba bor mu sai danda bor mu ciman dinda irin ya kufo suna ya di mono irkoy diya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ayagne irse wa ruhun minhu bor mu yegi sai da kan annabi Isa amantikala fundino gufun funde ha kan go irkoy subhanahu wa ta'ala do ya dinga manti irkoy izino manti irkoy hin zara afano manti ngano ti irkoy mo koyni irkoy de min dana kul fahamandi ya di mono bora yega sai da kan aljanna cimino bora yega sai da kan danjowo cimino irkoy diyane sallallahu alaihi wa sallam haddai bora sai dan da wane bora yaddan da wane to irkoy subhanahu wa ta'ala gadan aljanna goy kulkan dum bonno abu yin ya fusine bi ma'ana haddai borno kan a ciman din da wane ayaddan da wane irin ya fusina islamai to boro dirkoy ba sika kunno si aljanna zimin ya fusine irko de min dara kul fahamani wadin sai hadisi wane agil chawandi hargira agtilas adamai zukulga am yadda kan koy fo kursi diki ganan cimkal irkoy yadin mono am sirkoy subhanahu wa ta'ala morgun da haykul ganera haykul kan nima ineni sai wane ibadano haykul kan nima ineni sai wane goyno kan nigate nimce ci sufurai nigate no irkoy yadda ce ciyan maga to agtilas niga goyodin nimsa te bo kurse kadda irkoy subhanahu wa ta'ala si wadin sai agtilas nimdu la ilaha illa allah a wani bera nimu bai haikan ga gabandi nim kokar ga gabandi nimu bai haikan ga feri nim kokar nim mora wani harino ka agtilas ya di mono igbanim ciman ni kan koy fo kursi ki gana ni cimi ma tabbatan din binara kan batun da sikka musire ni go sikka he ki gane koy fo kursi ki gana ni cimi ya di mono musu sikka dan ara mu ciman din da mai yaddan da musu sikka ku dan ara ya di mono mai yaddan da haikul ka irkoy subhanahu wa ta'ala ci nisi haikul kan irkoy subhanahu wa ta'ala jiwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam anil labarandi kana irkoy no ne imci irse nimci mandin da hayadin nimsi suka kuddan ara yadi mo irin ya fo sire go han kulkan ni wote nima ta irkoy subhanahu wa ta'ala hinnise manti yadin hinnabo gamar ganda niga ba goyodin niga bara kan nigo gata irkoy subhanahu wa ta'ala hinnise manti nigo gata no zamse atilas zamse din manate igil gozga irkoy de min dara kurbatu ya dinga irin ya fo sira islamai agtilas adamai zukurga a wani ba funara a mai yadda kan a muciman di kan kwai fo kursino ki gana da cim kadai mai kadai irkoi subhanahu wa ta'ala dabora annabiyan mano kai irkoi subhanahu wa ta'ala don ton annabiyan madin isa gane ho ki ta irkoi sai la annabiyan madin iga bondu ma sino irin ya fo sira islamai dabora malaika no kai irkoi subhanahu wa ta'ala samba matkul kan malaika berin da ba malaika jibril no irin ya kufo sirai to irma bai kan malaika din isa gana amma iga bondu ma seno matkai irkoi na subhanahu wa ta'ala don ton gana